अहानबदा मरुओइबा पाव डिमोनेटाइजेशन सिंगनरकपा पिटिशन 59 फाइल तौरकलबसु सुप्रीम कोर्ट ना अयाबा पीख्रे कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की जज मंगा की मनुदा अमना डिमोनेटाइजेशन की थवोंग अदु लीगल ग्राउंड येंगबदा अनलॉफुल ओइबा थवोंगी हाइखी एंटी नेशनल एंटी स्टेट ओइबसिंग अहिंग तुमदन थेंगनगनी हाइना चीफ मिनिस्टर ना फोंदोकले पार्लियामेंट की बजट सेशन जनवरी 18 हौरगनी अफबा एमएलए हैबसी मियाम की साक्थुंग मत्तबदुबुनी हाइना एमएलए कराम श्यामना फोंदोखरे गवर्नर लागनेसना इमोइनु की याइफपाउ जेल मियामदा पिरकले फॉरेस्ट गार्ड लौबगी वाथो रिटर्न टेस्ट हाइदोक्ट्रिङैदा अमोहना रिक्रूटमेंट पांथोकननबा होटनबा यारोय हाइरकली मफम खंद्रिबा महैरोय नुपी मचा पुथोरक्त्रबदी खोंजंग सांसिलगनी हाइरे कबुई यूनियन अमसुंग लुप कयाना इमोइनु नुमितकी याइफपाउ जेल पिनरकले अमदी लैखिद्रबा मापन की मिंग सागदबा थंबालनो वुमेन्स स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के उरेप उयुंग तमख्रे खुरुमजरी ngasi yaipharaba waksingi taragani thoini panba imoinu irat thongni numit inglising ani kunga humdoi January gi tarik ahum leiba pokpa numit asigi maru oiba pausing miyamda sandokna pijari BJP gi Prime Minister Narendra Modi na lusingba union lengak leirakkhibadagi haukiba kumja lising ani taraga taruki November da matamaduda laibak asida chanakiba lupa chaunga amasung lupa lisingi currency note sing demonetization tawkiba thawong adugi mayokta Supreme Court of India da tongan ba petition 59 file tawraktuna challenge tawrakrabasu apex court asigi makedagi union lengak na lawkibu warep adu fake money teller financial amasung black मनी न चिंबगी मायोक्ता चथखिबनी हादुना अयापा पीख्रे यूनियन लेंगाकना डिमोनेटाइजेशन तौखिबगी मायोक्ता लेबाक असिगी ख्वाइदगी वांगबा वायल संग असिदा चैलेंज तौरखिबा पिटिशन सिंग अदु एपेक्स कोर्टना अरोइबो इना ममांग थागी तरेता लौखतुना खनखिबनी मैटर सिंग अदु सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस एस.ए. नजीरना लुसिंगबा जज मंगागी Constitution Bench amana lokhatkibani adubu numit adugi matungdagi apex court asida winter vacation lairuraba matung ngarang amohana court ki thabak thorom sing chatharakpada lokhatkhi Constitution Bench asida Justice B.R. Gavai B.V. Nagar Thana A.S. Bopana amasung V. Rama Subramaniamna yauki Constitution Bench asina matter asigi matangda khanakhibada hana union minister su oiramkiba senior counsel P. Chidabaram na chingba counsel singna pukhalakpa magi oiba submission sing taki senior counsel P. Chidabaram na apex court phongdokhiba wafam singi manungda demonetization chathakhiba center na leiba asida fake currency natraga black money control taunanabagi atopa pambai singi matangda examine tauba laikhide haibagi wayat phawba pukhalakhi loinana union lengaki oiba maikeidagi legal tender ga mari leinaba proposal amata hawdokhiba leite paw asi makhata na pijari
Sumna khaki demonetization ki thaba adu Reserve Bank of India RBI ki Central Board na taurakpa recommendation aduda yumpham oiraga sathakibani haina su maral seke. Amaromda matter sing asida bank singi maikaida lepkiba council nadi leiba asigi oiba economic policy decision singda judicial review gi thabak thorom sing apply toba yade haike. Chathakiba demonetization gi thaba adu economic policy decision ama oibanina maduda judiciary gi khutchangpham thokte haiba wafam su phongdokhi. Aduga RBI gi maikaidagina leibak asibu hena masak thohananabagi pandamda sathakhiba thabak aduna miyamda temporary oina khudong chadaba singdi mayokna hanki. Adum oinamak mechanism amana problem sing adu solve tawkhi haina su apex court ta phongdokhi. Marak sida panba yabana Congress Lusingba Malik Arjun Kharge gi maikaidagi phawba sathakriba demonetization aduna leiba asigi miyamgi business singda mangta hankhibata natana miyoi kiyagi thabak sing manghanki haina su phongdokpa leikrabani. Thawong adu chathakibadagi leiba asigi economy da soksil halakliba si Prime Minister Narendra Modi na hauzik phawba khangdri haibagi wafam phawba phongdorakhibani. Adum oinamak matam aduda union lengakna lawkhiba warep adu hauzik chahi 8 ki matungda apex court ki constitution bench na thawong adumak ningthijana khantaraba matungda chathakibani haibagi maram sing piraduna ayaba piki. Justice Abdul Nazir na lusingba Judge mangagi constitution bench na demonetization gi thawong adu ayaba pirabasu Justice BVH Nagar Thana di thawong adu unlawful oiba thawong ni haiki. Mahaki wayat asida Reserve Bank of India ki section 26/2 na union lengakta demonetization taunanabagi ayaba piribadu akaknaba bank ki note series khara khakini section asina ayaba pire haiduna bank ki note pumnamakta apply tawduna union lengakna demonetization sathaba chumde haina phongdokhi. Apunba bench asigi just mangagi manungda mahangna demonetization gi mayokta lepkrabasu majority oiba just marina demonetization tawkhiba matamda bank note sing sindok sinjin tawbagi matam numit yankhaini thoini pikhibana masigi mayokta lakpa wakat sing maram jade haiki. Adumoinamak Justice BVH Nagar Thana gi maikaidagidi asik karigumba union lengakna demonetization tawninglabasu thabak asi plenary legislation amagi khuthangda tawgadabani leiba asigi oiba asigumba maru oiba thausil chatharakpada parliament kanthoklamlaga naitom warep lawba chumde haina thamki. Aduga thabak adu chathakibada RBI gi maikaidagi independent application gi wakhal yawkhide sumna khaktagi bank asigi central board na taurakpa recommendation adu khaktada yumpham oiraga chathakibani. Adum oinamak just mangagi constitution bench ki manungda Justice BVH Nagar Thana mathantana demonetization gi mayokta laikrabasu majority just marina union lengaki thawong adu uphold tawre haiduna lauthokhi. Mamang chahi Englishing ani kungani thoigi August gi leiba asige noba president oiraklibi Draupadi Murmu na phamasi purakpadagi ahanba oina parliament ki house animakta ahanba presidential address pibaga loinana parliament ki budget session tha asigi 38 dagi hauragani. Budget session asi numit asidagi haurabasu marakta mifam pangthok loidoba numit sing khara leiraga ani suba saruki session amohana pangthoktuna sahi asigi April 3 ta loisinbagi pandam thamli. Adum oinamak budget session asi presidenta parliament ki central hall da Lok Sabha amasung Rajya Sabha ki apunba sitting amada address tawduna hawdokani. Session asigi ahoba numit maktada leiba asigi economy survey parliament ki house animakta table tawgani hairi. Finance Minister Nirmala Sitharaman gi maikaidagi February amada union budget parliament ta puthoknaba thaurang tawri aduga
अहानबा सेशन असि मथंग थागी 10 फाउबा चथगनी हाइनसु फोंदोकली बजेट सेशन असिगे अनिसुबा सरुकना पार्लियामेंट की मेंबर सिंह खक्ता नतना स्टैंडिंग कमिटी सिंगना तोंगान तोंगानबा मिनिस्ट्री सिंगी डिमांड्स फॉर ग्रांट्स की मतंगदा यंगसिननबगी मतम पीरबा मतुंग मार्च 3 तगी अमुक हौरगा एप्रिल 3 ता लोइसिल्लबा याय हाइना फोंदोकली ngasi waksin gi tara ni thoi ni pan balai pa pok panumita pangthok kadoriba langi lairembi imoinu imagi ira thongni thorom gi mangonana governor laganisana manipur gi miamda yaifa paujel pirakli thorom asi pangthokpana manipur bu ing tappa amasung chawkhatpa state ama oirasanu hairi thorom asi ga mari leinana chief minister N Biren minister singda nemsa kipgen अवांगबौ न्यूमाई थौनाउजम बसंत कुमार नसु याइफा पाउजेल पिरकली चीफ मिनिस्टर नोंथोंबम बीरेना प्रिसाइड तौदुना चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरीट की कैबिनेट हॉलदा नुमिदांग अथेंगबदा कैबिनेट मिफम पांगथोक्तुना लेबाक की ओइबा इशू कया खनख्रे नुमिदांग पुंग मापलोम ताबदगी हौदुना पुना एजेंडा निफुरोम खनखिबा मिफम अदु अथेंगबा फावबा चथखिबना कैबिनेट की अकुप्पा पाउदम मियामदा मपुंग फाना थंबा ngamkhidre अमरोमदा मणिपुर सेंजा थुमजा लेतबा स्टेट अमा ओहेंदबा यारक्त्रे लेंगा की मिनिस्टर एमएलए सिंगदा ताइनगदबगी महुत्ता थबक अमा लौबा मतमदा मिनिस्टर एमएलए खंगना चानबा नकनबा थीबा सुतोकलसी हाइना चीफ मिनिस्टर एन बिरेना फोंदोखी इम्फालदा नुमित खुदिंगी फोंबा नुंथेलगी पाउसे कंगलेपाकी मैरागी निफुगनिथोय सुबा फाउंडेशन डेगी थौरमदा अथोइबा मिथुंग ओइखिबा चीफ मिनिस्टर एन बिरेना हाई लेंगाकता सेंजा थुमजागा मरी लेनबा चार्ज लाखपा ताराबदी मखल कयागी टेक्नोलॉजी सिजिन्नदुना खुदक्ता फागनी मियामना लेंगाकता पाउ पिबियु मणिपुर सेंजा थुमजा लेत्रबा मतमदा अफबा स्टेट अमा ओइबा यागनी अनौब चहिना लाकपगा लोइनना तोंगा तोंगानबा इशू खरदा मियामना खोंगफम चेना लेपतुना थेंगनामिनबा ताई लेंगाकना संगसिनबा पांदम थमलिबसिंग असि सेंजा थुमजा मुथतपा अमदि एंटी नेशनल एंटी स्टेट अमसुंग एंटी सोशल ओइबा थबकसिंगदा यासिनबा तौरोय लोगी वांगमदा मयai काबा चिंजाक ललोल इतिक तौबा मरु फंगना मुथतपा पोपी थाबा खुदक्ता मुथतपा उमंग कोकथोकपा खुदक्ता लेफनबदा अखनबा मिदेंग थंबा असिना सिंगबनी हाइखी लमदम असिदा मयai काबा चिंजाक मरु फंगना मुथतनबा लेंगाकना संसिलकलिबा खोंजंग असि माइ पाहनगे हाइरबदी मसिदा सेनबा मियोइसिंग असि ऑथोरिटीना थादोकपिगनु हौजिक फावबदा NDPS PIT तौरगा फागतपगी थबक चथरी मयai काबा चिंजाक मरी लेनबा हिरम सिंगदा यासिनबा तौरोय NDPS PIT पालगा फारबा फावबदा वाचत वानोम तौरगा थादोकनबा वाकतनबसु यावदबा नते हाइखी कांगलोन काइना सथरंबा सोमिल सिंह फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हानदगी हौना थिंजिंदुना लाकपगी सरुक अमा ओइना सेंट्रल फॉरेस्ट डिवीजन की DFO
RK Amarjit ki midyang makada iroi siamba bid office ki bid officer na lusingba team amana ngarang Imphal West District ki Senjam Chirang area da leipa Kanglon kaina Chalairamba sawmill sing thingzin khre ngarang gi sawmill sing thingzin ba chatpa sida leiramba timber log sing sis tawduna forest casing register tawbaga loinana logi oiba thabak thorom singsu paikhatpa haure hairi forest official amana phongdorakpagi matung ina Central Forest Division ki tongan ba mafam singda drive asi makhatana chathakigani Kanglon kaina chalairamba sawmill sing compromise amata tawroi logi oiba lokhatpham thokpa thabak sing chapchana lokhatkani haiki Leiba asigi oil marketing company singna commercial LPG KG tara mapan ki mamal cylinder amamamda lupa kunga mga hengat kray. Ministry gi anoba order asi chahi hoba numitagi janaba hokibani loinana order asina hotel restaurant na chingbasingda achoba chaitheng pigadawri. Anoba mamal asigi matung ina Delhi da commercial cylinder amagi mamal lupa lising amaga chatret humpuga mapan piragani. Mumbai da lupa lising amaga chatret kunga mathoi Kolkata da lising amaga chanipan humbudra amasung Sainada lising amaga chamapan humbudra mathoi piragani adumoinamak yumda sisinari basak thong gyasing gi oinadi hauzik phawbada mamal hengalakpa leitre Union Home Minister Amit Shah tha asigi tarukta Imphal da laktuna lengak na paikhaliba polo statue Churachandpur Medical College Olympic Park Nompok thong na chingba achoba project kaya marum sangaga dauri Chief Minister Nongthomba Biren gi Facebook ki official page amata anoba chahi na lakpada miyamda yaifa paujel piba oina hai leiba asida BJP gi ani shubagi lengak amadi miyam gi Blessing dagi anoba project kaya semgat chagatpa ngamba mamangi tamda loisinba ngamdana leiramba thabaksing loisinba ngamba singtam pumna makta ban blockade khana chainaba leitana amaga nungsi chanana hingminaba ngamle hauzik lenga asina lamdam asibu khumang chausinaba thabak thorom kaya paikhalakpagi saruk ama oina tha asigi tarukta miyamna Kaurang na ngairiba project sing leiba asigi Union Home Minister Amit Shah laktuna sangana naba sem sare haiki. Numit asida puwariga sago naduna leiriba ibudaw marjing da sariba fit chamaga kulom wangba polo statue Nompok thong Olympic Park amadi technical gi institute asigi kayagi project sing chu sangana naba sem saduna leire. Nakal amaromda lenga asina education amadi health sector da mai pagna khanaba midyang sangsinduna thabak thorom kaya leptana paikhali masida mahiroi khunai gidama star education policy amadi tongan ba policy kaya semduna mating leiba khunai ama oinana ba kana honari loinana mamangaida DM college haina leirambadu hauzik lenga asina kana honaduna university gi thakta onthokpa ngamle Health sector gi oina lamdam asida doctor gi awat pa kaya lairiba si yenglaga medical college ta sit masing hengat halle maram asina mathangi tamdadi doctor gi awat pa kharamakhay mengkhat pa ngamlagani BJP gi ani subalenga asina mating leiba khunai amadi tinjang kaijang daba khunai ama oinana bagidamak war on drugs tasu mai pakna sangsili loinana lamdam asigi ima ibel singbu Masana masabu senthok lambi leina hingba ngamnana bagidamak amadi lamdam asibu chinjakta mipal tangtana pothok sathok marang kaina puthoknaba akhanaba mityang changli haiki Rural
Engineering Department, Manipur State Rural Roads Development Agency MSRRDA की Additional Chief Engineer in Charge की Pampuriba KS Rajan की मथक्ता लोगी ओइबा मतिक साबे एक्शन लौखननबा कांग्रेस ना मणिपुर की गवर्नर याउना तोंगान-तोंगानबा एजेंसी सिंगदा वाकटख्रे State Vigilance Commission Manipur की Chief Vigilance Commissioner Chief Secretary to Governor Vigilance and Anti-Corruption Department Manipur की Director da Aiba Wakat Cherol Pisin Kiba Asiga Mari Lenana Manipur Pradesh Congress Committee MPCC की General Secretary Wahidur Rahman Haiki Pradhan Mantri Gram Sarak Yojana PMGSY की लंबी सेंबदा यामलबा सेनफम हाइबदी लुपा क्रोर लिसिंग अमगा चाट्रेट रोम हैना थोखिबगी वाथोक त चेनरिबा KS Rajan asi हौकिब चाही इंग लिसिंग अनि कुनगनी थोइगी दिसंबर 18 दा रिटायर तौननबा ऑर्डर थोख्रबनी अदुबो रिटायर तौगदबा नुमित मरिनिगी ममांग द महाकपु अनोबा ऑर्डर अमा थोक्तुना पोस्टिंग पिसिनबा सी यानिंगदे थबक्तगी पोथागदौरबा मियोय अमाबु गवर्नर की मिंगदा ऑर्डर थोक्तुना अनोबा पोस्टिंग अमा पिसिनबा हाइबसी गवर्नर की पावर लाना सिजिनबनी हाइना लौवी यामलबा सेनफम हाइना थोखिबगी केसता चेनरिबा मियोय अमाबु सर्विस एक्सटेंशन तौबा मानबा मवोंगदा अनोबा पोस्टिंग पिसिनबा हाइबसी लाइबक थीबनी गवर्नर की पावर बु लेंगा असिना लाना सिजिनबा यानिंगदे अफबा लेंगाकलोन अमा लेहनगे हाइरबदी थबक खुदिंगमक कांगलोन चुमना तौगदबनी हाइखी कांग्रेस के अइबा वाकत चेरोल असिदा पल्लिबदी KS Rajan asi December 18 दा थबक्तगी पोथारगनी हाइना पाव असि मखाताना पिजरी मणिपुर लेंगा की रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज डिपार्टमेंट की जॉइंट सेक्रेटरी ना हौकिब दिसंबर 13 थोखी अदुबु डिपार्टमेंट असि की ऑफिसर असिमंगना दिसंबर 19 थोकपा अतोपा ऑर्डर अमदा KS Rajan बु अनौबा पोस्टिंग पीखी KS Rajan मसामकना मणिपुर दा PMGSY की मखादा लंबी सुंगसेम सेमदबा मफम सिंगदा छेमी हाइना मीडिया सिंगदा फोंदोखिबसु लैरबनी लोइनना RDNPR की जॉइंट सेक्रेटरी ना ऑर्डर थोक्तुना थबक्तगी पोथारगदबा नुमित मरिनी खक्ता ngairaba matamda जॉइंट सेक्रेटरी मसामगना अनौबो ऑर्डर अमा अमुक थोक्तुना पोस्टिंग पिसिनबा असि कुपना यंगसिनबगी तंगाइफदबा लei एडिशनल चीफ इंजीनियर इन चार्ज KS Rajan asida PMGSY की मखादा थबक सुंगसु सुदना यामलबा सेनफम अमा हैना थोकलंबगी दमक प्राइम मिनिस्टर अमसुंग इंडिया लेंगा की यूनियन मिनिस्टर फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राजदा आइबा चेरोल थाखिबसु लेरबनी थबक्तगी पोथारगदबा मियोय अमबु मरी लेनबा अथॉरिटी हाइबदी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल की अयाबा लौदना ट्रांसफर नत्रगना पोस्टिंग तौबा हाइबसी मणिपुर लेंगा की गवर्नमेंट एम्प्लॉई सिंगी ट्रांसफर एंड पोस्टिंग पॉलिसी की मायोक्तनी असिगुंबा कया लैबसिना लेंगा असिगी रूल ऑफ लॉ की मखादा महाकी मथक्ता कुपना थिजिंदुना लोगी ओइबा मतिक साबा एक्शन लौखतपियो हाइनसु पल्ली मणिपुरदगी मयाई काबा ड्रग्स सिंग मरु फंगना मुथल हननबगी पांदमदा लेंगांगना संगसिलिबा वार ऑन ड्रग्स की खोंजंग असि माई पाहननबा होनबदा लोकल क्लब सिंगी थौदांग यामना चंगी हाइना मणिपुर लेंगा की हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर सापम रंजना फोंदोखरे
Kamongda laiba Naharol Club ki Yangkhaiga Mapan Suba Foundation Day gi thauramda athoiba mithung oina saruk yakhiba minister na makha tana hai leingang da sangsiliba war on drugs ki khongjang asi miyam gi mateng yaudravadi police amadi atei law enforcement agency khaktana hotnaba na ngamloi lamdam masidagi drug maru phangna muthatuna tungi mirol kanana ba punna hotna minasi asumna lamdam asigi tungi laibak lepnana bagidamak chief minister Nongthombam Birena achoba thodang lauduna hotna rakhibani handak tasu chingi lamsingda popi pambi thabada chenaba khulgi ningthau manga phagat khiba laikhrabani hauzik mayai kaba chinjak sijinnaduna lairiba naha sing asibu tathi taoina tawbibagi mahutta ningthi na loina biduna amadi layeng biduna mahausagi punsida halaknaba hotnaminasi asigumba mayai kaba chinjak sijinapa miyoising asibu yumdagi tanthokpiba thawoi bidabana chingba kaya chathaba asina wathok asi loisilhanbagi mahutta hena chautharakpada mateng panghali hainasu minister na thamki Anauba chahi Englising ani kunga humdoi lakpaga iroinana chahi asigi January ahumda lup asigi kunga mathoi shuba mapo kumon numitna lakpada miyamda yaifa pauzel pibaga loinana economic nationalism gi ihau sagat minabada mityeng thamlase haina Democratic Students Alliance of Manipur desamna phongdorakle Anauba chahi lakpa numit ki ahing nongyai matung pung ama makhairom tabada General Post Office mamangi footpath gari thogatlaga aphawba sakhiba miyoi ahum ngarang nungthil Imphal Police ki team amana phare Police tagi phangba pauna hai footpath angauba machugi car ama thogatlaga aphawba sabagi video footage ama social media da viral oirakhi thodok adu viral chatkraba tungda state asigi miyoi kyan office personnel sing police personnel sing kari tawduna laikhrabage haibagi wahang kya marum laknarakpadagi police na ngarang nungthilgi pung ama makhairom tabada FIR ama lokhatkhi madugi tungda car adu kanagino haina khungulliba hauki tungda chenariba car adu kanagino haiba khangbangam-khi hairi Pawasina makhatana hai car thoraga phawba sariba nupa adu miyamna sakhang maikhang naraba film gi actor oibata natana director su oiriba miyoi amagi machanupani mahak thangmai bandagini aduga mahaka loinana car aduda tonglaga car thoribadu lepu haibagi mahutta phajare bhai haina pungning thogatkhiba uripoktagi naha ani amasu police na phare car adusu police na phagatle ngasi kota puthokadauri Wakal tadaba masagi khakta khanba mafam sana amot akai langthokpagi hainabi leinadaba miyoisingna ayamba oibana taru tananba lamdam ama oihanana ba honabada achouba singna ama oiri Imphal West District ki manung chanba kawa makha naurem lekai amasung Imphal East District ki kawa Boroi makhong anigi tainaba Asian Highway Imphal More lambi gi matai maktada amot akai hundokpham dustbin onthokle Trans Asian Highway oina lambi pakthok sauthokna semgalakliba Imphal More lambi asimaki mataida amot akai hundokpham oisinbana lambi asida chaliba miyamda chauna kaiba pibata natana lambi asi pak saubagi kanaba leitre hariba lambi gi matai asida single use plastic bottle yen boiler matu yumdagi hundoknarakpa phataba polamsing yauri amot pa hundokliba mafam asida Phattaba amot akai hundokpiganu makhatana hundoklamba thengnarabadi maduda thoglakpa aphaphata masana pujagadabani haiba wahai thaduna thelibani adubu kanana suwai singadu paraga hundokpa oidabanina narolda aduma hundoksinbadagi langzingi solid waste management plan gi amot pagum paiduna leiri
ꯂꯝꯕꯤꯒꯤ ꯅꯥꯛ ꯌꯦꯠꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯈꯔꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯄꯗ ꯀꯋꯥ ꯃꯈꯥ ꯅꯥꯎꯔꯦꯝ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯕꯣꯔꯣꯏ ꯃꯈꯣꯡ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯇꯥꯏꯅꯕ ꯃꯔꯛꯇ ꯂꯝꯕꯤ ꯃꯇꯥꯏ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯃꯣꯠ ꯑꯀꯥꯏ ꯍꯨꯟꯗꯣꯛꯅꯕ ꯍꯧꯔꯛꯄꯁꯤ ꯈꯔ ꯀꯨꯏꯔꯦ, ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯑꯉꯟꯕ ꯑꯌꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯑꯊꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯨꯟꯗꯣꯛꯅꯕ ꯑꯣꯏꯕꯅ ꯀꯅꯥꯅ ꯍꯨꯟꯗꯣꯛꯂꯝꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯈꯪꯗꯦ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯃꯣꯠꯄ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯑꯅꯤ ꯑꯍꯨꯝ ꯈꯛꯇꯒꯤ ꯅꯠꯇꯦ, ꯅꯣꯡꯃ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯑꯁꯨꯝ ꯍꯨꯟꯗꯣꯛꯂꯝꯕꯅ ꯃꯅꯥꯛ ꯅꯛꯄꯗ ꯂꯩꯕꯁꯤꯡꯗ ꯃꯅꯝ ꯅꯝꯊꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯛꯁꯦꯜꯗ ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯦ꯫ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯃꯣꯔꯦ ꯂꯝꯕꯤꯃꯛꯇꯗ ꯗꯁꯕꯤꯟ ꯑꯣꯏꯁꯤꯟꯕꯒꯨꯝꯕꯅꯤ꯫ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯌꯨꯛ ꯑꯉꯟꯕꯗ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯆꯧꯕꯗ ꯂꯥꯛꯂꯒ ꯃꯌꯣꯝ ꯃꯌꯣꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯍꯨꯟꯗꯣꯛꯂꯝꯕꯅꯤ꯫ ꯊꯥ ꯑꯃꯔꯣꯝꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯁꯨ ꯐꯠꯇ ꯍꯥꯎꯗꯤ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯄ ꯒꯥꯔꯤ ꯂꯥꯛꯂꯒ ꯄꯨꯈꯠꯈꯤꯕꯁꯨ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯅꯃꯛ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯃꯣꯠꯄ ꯍꯨꯟꯗꯣꯛꯁꯤꯟꯕꯗꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯁꯤ ꯇꯪꯈꯥꯏ ꯌꯧꯁꯤꯜꯂꯛꯀꯗꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯈꯤ꯫ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯡꯗ ꯄꯥꯛꯇꯛ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯀꯦꯁ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯏꯔꯥꯏ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯒꯨꯖꯔꯥꯠꯇ ꯊꯦꯡꯅꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯑꯦꯖꯦꯟꯁꯤꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯍꯥꯏ XXB ꯚꯦꯔꯤꯌꯦꯟꯠ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯅꯧꯅ ꯁꯟꯗꯣꯔꯛꯂꯤꯕ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯚꯦꯔꯤꯌꯦꯟꯠꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ 94% ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯚꯦꯔꯤꯌꯦꯟꯠ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ USAꯗ ꯃꯤ ꯅꯥꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯄꯥꯛꯇꯛꯅꯅ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯂꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯚꯦꯔꯤꯌꯦꯟꯠ ꯃꯈꯜ ꯑꯁꯤ ꯁꯟꯗꯣꯔꯛꯄꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯡꯏ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤꯁꯨ ꯃꯊꯛꯇ ꯚꯦꯔꯤꯌꯦꯟꯠ ꯑꯁꯤ ꯃ꯭ꯌꯨꯇꯦꯁꯟ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯣꯛꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯃꯔꯝꯅ ꯀꯣꯚꯤꯗꯀꯤ ꯏꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤꯁꯤꯡ ꯂꯩꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯕꯒꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯃꯌꯥꯏ ꯆꯦꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯋꯥꯛꯆꯤꯡꯒꯤ 12ꯅꯤ ꯄꯥꯟꯕꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯏꯃꯣꯏꯅꯨ ꯏꯔꯥꯠ ꯊꯧꯅꯤ ꯊꯧꯔꯝꯒꯤ ꯃꯥꯡꯑꯣꯏꯅꯅ ꯀꯕꯨꯏ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯂꯟꯕꯣꯏ ꯀꯕꯨꯏꯒꯤ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃꯅ ꯌꯥꯏꯐ ꯄꯥꯎꯖꯦꯜ ꯄꯤꯔꯛꯄꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤꯅ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯆꯥꯍꯣꯡ ꯉꯥꯍꯣꯡꯕ, ꯏꯪ ꯇꯞꯄ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯥꯟꯅꯕ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯁꯅꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯕꯨꯏ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟꯅ ꯁꯦꯝꯕꯤꯕ ꯃꯄꯨꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯊꯧꯅꯤꯖꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯑꯐꯕ MLA ꯀꯗꯥꯏꯕꯨ ꯀꯧꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯆꯥꯛꯊꯨꯡ ꯃꯠꯇꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠ ꯊꯧꯔꯥꯡꯒꯤꯗꯃꯛ ꯊꯥꯗꯔꯛꯂꯤꯕ ꯁꯦꯟꯐꯝꯁꯤꯡ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯌꯧꯍꯟꯕꯗꯨꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ MLA ꯀꯔꯥꯝ ꯁ꯭ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯂꯪꯊꯕꯥꯜ ACꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯕ ꯃꯐꯝ 5ꯗ ꯅꯧꯅ ꯁꯥꯒꯠꯈꯤꯕ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯍꯣꯜ 5 ꯁꯪꯒꯥꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ MLAꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯃꯃꯥꯡ ꯊꯥꯒꯤ ꯇꯥꯔꯤꯛ 21ꯗ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯂꯝꯕꯤꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯇ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯇꯣꯞ ꯆꯤꯡꯊꯥꯒꯤ ꯊꯝꯕꯥꯜꯅꯨ ꯍꯥꯌꯔ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗꯔꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯆꯥ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ 9, ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯃ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯋꯥꯔꯗꯦꯟ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯤꯡꯗ ꯅꯧꯅ ꯁꯥꯒꯠꯀꯗꯕ ꯊꯝꯕꯥꯜꯅꯨ ꯋꯤꯃꯦꯟꯁ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯛꯁ ꯉꯔꯥꯡ ꯑꯟꯗ꯭ꯔꯣꯒꯤ MLA TH ꯁ꯭ꯌꯥꯝꯀꯨꯃꯥꯔꯅ ꯎꯔꯦꯞ ꯇꯝꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯛꯁꯇ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡꯄꯨꯔꯦꯜ ꯐꯨꯔꯥꯃꯈꯣꯡꯗ ꯅꯧꯅ ꯁꯥꯒꯗꯕ ꯃꯜꯇꯤꯄꯔꯄꯁ ꯍꯣꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡꯄꯨꯔꯦꯜ ꯑꯋꯥꯡ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗ ꯅꯧꯅ ꯁꯥꯒꯗꯕ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯍꯣꯜꯒꯤꯁꯨ ꯎꯔꯦꯞ ꯎꯌꯨꯡ ꯇꯝꯈꯤ꯫ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯟꯗ꯭ꯔꯣ ACꯗ ꯁ꯭ꯃꯥꯔꯠ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯔꯨꯝꯁꯤꯡ ꯌꯥꯎꯅ ꯅꯧꯅ ꯁꯥꯒꯠꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡꯄꯨꯔꯦꯜ ꯑꯋꯥꯡ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯃꯥꯔꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ, ꯁꯟꯊꯩ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯃꯥꯔꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ, ꯂꯥꯏꯀꯣꯟ ꯑꯄꯔ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯃꯥꯔꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ, ꯇꯨꯃꯨꯈꯣꯡ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯃꯥꯔꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ, ꯅꯣꯡꯄꯣꯛ ꯀꯩꯊꯦꯜꯃꯥꯟꯕꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯃꯥꯔꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ, ꯅꯨꯡꯒꯣꯏꯄꯣꯛꯄꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯃꯥꯔꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯁꯇꯨꯔꯕꯥ ꯒꯥꯟꯙꯤ ꯕꯥꯂꯤꯀꯥ ꯕꯤꯗ꯭ꯌꯥꯂꯌꯒꯤ ꯂꯥꯏꯕ꯭ꯔꯦꯔꯤ ꯔꯨꯝ, ꯑꯥꯔꯠ ꯑꯦꯟ ꯀ꯭ꯔꯥꯐꯠꯁ ꯂꯦꯕꯣꯔꯦꯇꯔꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯥꯏꯟꯁ ꯂꯦꯕꯣꯔꯦꯇꯔꯤꯅꯆꯤꯡꯕꯒꯤꯁꯨ ꯎꯔꯦꯞ ꯎꯌꯨꯡ ꯇꯝꯈꯤ꯫ ꯋꯤꯃꯦꯟ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯛꯁ ꯑꯁꯤꯗ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯇꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯁꯥꯟꯅ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡ ꯊꯝꯒꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯥꯟꯅꯅꯤꯡꯕ ꯇꯝꯅꯤꯡꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇꯁꯨ ꯂꯦꯝꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯄꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ MLAꯅ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡꯄꯨꯔꯦꯜ ꯃꯣꯗꯦꯜ ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯌꯥꯎꯅ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯈꯔꯒꯤ ꯐꯤꯚꯝꯁꯨ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯈꯤ꯫
ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗ ꯃꯄꯥꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯈꯔꯗꯪ ꯄꯤꯖꯔꯤ꯫ ꯌꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯨꯖꯥꯐꯔꯅꯒꯔꯗ ꯂꯩꯕ ꯗꯣꯛꯇꯔ B.R. ꯑꯝꯕꯦꯗꯀꯔꯒꯤ ꯃꯤꯇꯝ ꯑꯃ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯊꯨꯒꯥꯏꯔꯝꯕꯒꯤ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯂꯣꯀꯦꯜꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯑꯀꯟꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯆꯪꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯆꯍꯤ 10 ꯁꯨꯔꯕꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯃ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗ ꯀꯥꯔ ꯑꯃꯅ ꯊꯣꯝꯗꯨꯅ ꯍꯥꯠꯈꯤꯕꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯋꯥꯌꯦꯜ ꯄꯨꯊꯣꯛꯅꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯆꯦꯟꯅꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯁꯤꯕꯒꯤ ꯆꯩꯔꯥꯛ ꯄꯤꯅꯅꯕ AAPꯅ ꯑꯀꯟꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯇꯧꯔꯛꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯆꯦꯟꯅꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯂꯧꯈꯠꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯑꯦꯛꯁꯟꯁꯤꯡ ꯂꯧꯈꯠꯇ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯂꯦꯐꯇꯤꯅꯦꯟꯠ ꯒꯚꯔꯅꯔ ꯃꯐꯝꯗꯒꯤ ꯄꯣꯊꯥꯔꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯔꯥꯍꯨꯜ ꯒꯥꯟꯙꯤꯅ ꯂꯨꯆꯤꯡꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯚꯥꯔꯠ ꯖꯣꯔꯣ ꯖꯇ꯭ꯔꯥꯒꯤ ꯈꯣꯡꯆꯠꯇ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯔꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯈꯪꯍꯜꯂꯛꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯈꯤꯂꯦꯁ ꯌꯥꯗꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯌꯥꯋꯥꯇꯤꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯁꯅꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯉꯝꯈꯩꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛꯇ ꯆꯥꯏꯅꯤꯁ ꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤꯅ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯕ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯀꯌꯥ ꯆꯠꯊꯔꯛꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯁꯤꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯅꯅꯕ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯔꯥꯍꯨꯜ ꯒꯥꯟꯙꯤꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯔꯁꯤꯌꯥꯅ ꯌꯨꯀ꯭ꯔꯦꯟꯗ ꯌꯦꯡꯂꯤꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯑꯗꯨꯒ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯆꯩꯅꯥꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯌꯦꯡꯂꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ ꯖꯝꯃꯨ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯥꯁꯃꯤꯔꯒꯤ ꯔꯥꯖꯧꯔꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯕ ꯗꯪꯒ꯭ꯔꯤ ꯚꯤꯂꯦꯖꯇ ꯉꯔꯥꯡ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯕꯣꯝ ꯄꯣꯈꯥꯏꯕꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯃꯗ ꯆꯍꯤ ꯅꯧꯔꯤꯕ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯃ ꯁꯤꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯤꯑꯣꯏ 5ꯅ ꯑꯁꯣꯛ ꯑꯄꯟ ꯅꯪꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯤ ꯃꯀꯣꯛ ꯊꯣꯡꯕ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯃꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯄꯨꯡ 24ꯗ ꯀꯣꯚꯤꯗ-19 ꯂꯩꯅꯥ ꯂꯥꯏꯆꯠꯀꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯀꯦꯁ 169 ꯊꯦꯡꯅꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯥꯏꯆꯠ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯤꯑꯣꯏ 2 ꯁꯤꯍꯟꯈꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯍꯦꯜꯊ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯒꯤ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯑꯃꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯔꯥꯁꯇ꯭ꯔꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯎꯗꯙꯕ ꯊꯥꯀ꯭ꯔꯦꯅ ꯄꯋꯥꯔ ꯄꯥꯝꯕꯗꯒꯤꯗꯃꯛ BJPꯕꯨ ꯃꯅꯤꯡꯂꯣꯝꯗꯒꯤ ꯊꯥꯡꯅ ꯊꯤꯟꯗꯨꯅ ꯍꯥꯠꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯝꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯑꯥꯏꯗꯤꯑꯣꯂꯣꯖꯤ ꯊꯨꯒꯥꯏꯗꯨꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯨꯕꯒꯤ ꯃꯍꯩ ꯊꯥꯀ꯭ꯔꯦ ꯃꯁꯥꯅ ꯐꯪꯖꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ BJPꯒꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠ JP ꯅꯗ꯭ꯗꯥꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯑꯁꯥꯝꯒꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ 3 ꯕꯖꯥꯂꯤ, ꯍꯣꯖꯥꯏ, ꯇꯃꯨꯜꯄꯨꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯕꯤꯁ꯭ꯅꯨꯋꯥꯠꯄꯨ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯁꯤꯡꯗ ꯃꯥꯔꯆ ꯇꯧꯅꯅꯕ ꯑꯁꯥꯝ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠꯅ ꯂꯧꯈꯤꯕ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ 4 ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯑꯀꯟꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯐꯝ ꯀꯌꯥꯗ ꯃꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯂꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯂꯝꯕꯤ ꯊꯤꯡꯕ ꯌꯥꯎꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯈꯣꯡꯖꯪꯁꯤꯡ ꯆꯪꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯆꯍꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯐꯦꯕ꯭ꯔꯨꯋꯥꯔꯤ ꯊꯥꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯅꯕ ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯔꯤꯕ ꯇ꯭ꯔꯤꯄꯨꯔꯥ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ BJPꯅ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯄꯨꯟꯅ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯏꯟꯗꯤꯖꯤꯅꯁ ꯄꯤꯄꯜꯁ ꯐ꯭ꯔꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯇ꯭ꯔꯤꯄꯨꯔꯥ IPFTꯅ BJPꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯣꯏꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯅꯕ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯆꯍꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯉꯟꯕ ꯁꯔꯨꯛꯇ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯃꯤꯈꯜꯗ BJPꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯄꯋꯥꯔ ꯄꯥꯏꯕ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯃꯅꯤꯛ ꯁꯥꯍꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯏꯖꯔꯦꯜꯅ ꯄꯦꯂꯦꯁꯇꯤꯅꯤꯌꯟꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯝ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯄꯥꯏꯁꯤꯟꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯧꯁꯤꯟꯕꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯌꯥꯕ ꯂꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯐ-ꯐꯠꯇꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯀꯣꯔꯠ ꯑꯣꯐ ꯖꯁꯇꯤꯁꯀꯤ ꯑꯣꯄꯤꯅꯤꯌꯟ ꯂꯧꯅꯅꯕ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯔꯤꯖꯣꯂꯨꯁꯟ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ UN ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯗ ꯚꯣꯠ ꯂꯧꯅꯕꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯌꯥꯎꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ꯫ ꯔꯁꯤꯌꯥꯟ ꯐꯣꯔꯁꯁꯤꯡꯅ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯌꯔꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯌꯥꯎꯅ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯀꯌꯥꯅꯤ ꯂꯦꯞꯇꯅ ꯄꯔꯤꯡ ꯅꯥꯏꯅ ꯆꯠꯊꯈꯤꯕ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯛꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯅꯧꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯤꯚ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯌꯨꯀ꯭ꯔꯦꯟꯒꯤ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛ ꯊꯪꯕ ꯁꯔꯨꯛꯁꯤꯡꯗ
ड्रोन अटैक कया चथरख्रे हाइरी ऑस्ट्रेलिया की क्वींसलैंड स्टेट की गोल्ड पोस्ट निंगथौकाबा नुमिता हेलीकॉप्टर अनि थेंगाइनखिबगी थौदोक्ता मियोय मरी सीख्रे अमसुंग मियोय अहुमना फिबम लूना सोक्तुना लाइकनरी हाइना ऑथोरिटी सिंगना फोंदोरकली अफगानिस्तान दा लैरिबा तेहरीक ई तालिबान पाकिस्तान TTP की लोटफम सिंह दा टारगेट तौदुना मिलिटरी ऑपरेशन अमा चथरकपा याबगी ओइथोकपा फिबम लई हाइबा पाकिस्तान की इंटीरियर मिनिस्टर राना सानौला की वाफम की पाउखुम ओइना काबुल दा लैरिबा तालिबान गवर्नमेंट असिना कना मतबु इस्लामिक इमिरेट असिदा अटैक तौबा याहलोय अमसुंग करीगुंबा इस्लामाबादना असिगुंबा अरानबा खोंथांग अमा लौखतनबा होनरकलबदी गवर्नमेंट मतिक साबा पाउखुम पीगनी तालिबान पाकिस्तान दा असिगुंबा वाफमसिंग फोंदोरक्तनबा पौताक पीबगा लोइनना इस्लामाबाद की प्रॉब्लम खुदिंगमक काबुल दा तानननबसु हाइख्रे मेक्सिको की बॉर्डर सिटी अमदा लैबा प्रिजन दा खुलाई पाइबसिंग ने अटैक तौबदा मियोय 13 लैखिद्रे veteran left wing politician Luis Inacio Lula da Silva Brazil की अनोबा प्रेसिडेंट ओइना वासक लौख्रे हाइरे मखा तारकपदा सानबगी पाव पिजरी तरुकलक एशियन चैंपियन ओइख्रबा सिबा थपा कमलवेल्थ गेम्स ब्रोंज मेडालिस्ट रोहित टोकास अमसुंग एशियन सिल्वर मेडालिस्ट आशीष कुमार नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप की ngarang पांगथोकिबा तोंगान कैटेगोरी सिंगदा रेकॉर्ड ओइना माई पाक्तुना मखा ताबा राउंड चंख्रे इंडियन सुपर लीग ISL की ngarang सानखिबा लीग मैच अमदा मुंबई सिटी FC ना उड़ीसा FC बु गोल मरी अनिदा माइथिबा पिरमलगा पॉइंट टेबल की मकोकता हाइगतख्रे उड़ीसा FC ने युम्बु ओइरगा मुंबई सिटी का ngarang सानखिबा लीग मैच असि टीम अनि की सानरोइसिंग हौरकपदगी यामना लंबा मानरकपदगी अहानबा हाफ की सानबा लोइसिनबा फावदा गोल अकाउंट हांगदोकपा ngamnakide अनिसुबा हाफ सानरकपा मैच की 53 सुबह मिनटा मुंबई सिटी की पेरेराना सेमलकपा खुदोंगसाबा अमदा जांगतेना गोल अमा चंदुना मांगजिल थाकी मैच की 34 सुबह मिनटा उड़ीसा FC की माउरिशियोना गोल अमा चंदुना मानहनकी सानबगी 49 सुबह मिनटा मुंबई की थोइबा सिंगना गोल अमा चंदुना पांसिल अनि अमदा मु मांगजिल थाख्रबा मतुंग सानबगी मरीफु अमसुंग मरीफुगा 3 सुबह मिनटा मुंबई की अतोपा सानरोय जांगते अमसुंग नोगेरा रिपोलीना गोल अमममगा चंसिंदुना पांसिल मरी अमदा मांगजिल थाकी मैच की अरोइबा मिनटा उड़ीसा की अहानबा गोल चनखिबा माउरिशियोना गोल अमा हंदोकपा ngमख्रबसु मैच असि मुंबई सिटीना पांसिल मरी अनिदा माइपाक्तुना पॉइंट टेबल की मकोकता लाइखी हार्दिक पांड्याना लुसिंगबा इंडिया की नुपा क्रिकेट टीमना ngasiदगी हौदुना श्रीलंका का सानगदोरिबा मैच अहुम की T20 इंटरनेशनल सीरीज माइपाक्ननबा मित्यंग थमली
New Zealand ga sanakiba T20 International Series nongna marak thatkhrabasu Hardik Pandya na lusingba team asina series mai pakpa ngamkhibani. One Day International World Cup pangthokadaba chahi asida Indian team na tenba format asida hena maru oina lawdrabasu Hardik Pandya bu Sri Lanka ga sanagadaba T20 series asida lusing handuna 2024 T20 World Cup ki mapangal kanba team ama semgatnaba thaurang tawri. Tungda pangthokadaba T20 format ta mityang thamlabasu India gi makok thongba sanaroi ahum Rohit Sharma, Virat Kohli amasung KL Rahul squad asigi saru ama oidri. Hauzik laidiba Indian T20 team asi haukhiba matamda khudongchadaba kaya mayoknaduna lakli. Makoina akiba leitana cricket sanabagi thauna uba phangdri. India gi nupa cricket team asi aroiboina pangthokhiba T20 World Cup ta phajaba performance utpangam khidabani. India gi opener combination da matam kuinadagi awaba ama mayoknaduna lakli. New Zealand ga sanakiba series da Ishan Kishan ga loinana opener oikiba Rishabh Pansu mamang cheol da kar mai chakpada soktuna laikibadagi Sri Lanka ga sanakiba series da yaukhidabani. Sri Lanka ga sanagadaba T20 International Series ki ngasi 1KD Stadium da sanagadaba ahanba match da Ishan Kishan amasung Ruturaj Gaikwad na India gi innings haudoklaba yari. Ishan Kishan amasung Ruturaj Gaikwad haukiba chahi kharadagi IPL gi khwadagi phaba sanaroising oiraklibani. Makoi anina Indian side tagi akiba leitana thauna uthokpagi khudongchaba phanglagani. Tha tara nipalom pangthokadaba watliba mathangi T20 World Cup ta Ishan Kishan amasung Gaikwad na achoba thodang loraba yari. Sahi asida T20 International match tara manga dagi tadana sanaragasu One Day International dadi match masing hena sanaragani. T20 da ahanboina sanagadariba Subman Gill su Captain Hardik Pandya ga punna opener oibagi tanja phanglaba yari. Number 3 da ladiba Indian skipper asina wall number 1 Surya Kumar Yadav ka sanaminaduna scoreboard ta phajaba position ama thamnaba thaurang tawri. Hardik Pandya na bowling gi option taruk thamduna Deepak Hooda bu leipakpokpa numita sanagadawriba game asida attack hawdok hangadawri. Management team asida Sanju Samson amasung Uncapped Rahul Tripathi anigi marakta middle order da sanahannaba khanki. Uncapped Shivam Mabi amasung Mukesh Kumar su Sri Lanka ga sanagadaba squad asida hapsinki. Fraser bowling gi maikaida Asdeep Singh, Harshal Patel amasung Umar Malik su yauri. Team asigi all-rounder gi maikaida Washington Sundar amasung Akshar Patel na lusinglagani. Specialist spinner Yuvendra Chahal su series asigi ahoba match ta sanaraba yari. Khangabok Cricket Club Khangabok na silaga pangthokpa mari suba Ecop Trophy 2022-2023 State Level Open Tennis Ball Cricket Tournament ngasidagi Khangabok ta leiba Blooming Athletic and Sports Union Basugi lampakta chathaba hokre. Punna team 12 na saruk yaraga group kaya thongna khaidolaga pangthokliba mari suba Ecop Trophy 2022-2023 State Level Open Tennis Ball Cricket Tournament asigi ngarang hawdokpa numita Wangkhem ACG MLA Kaisa Megasandana Chief Guest Khangabok ACG MLA Surya Kumar Okram na President aduga Bharat Bhushan Awadi amasung Social Activist Dr. Kundrakpam Akoisna SDPO Thobal W Ibocha MPS Khangabok tagi Social Worker KS Rajen Khangabok Part 1 gi Pradhan and Mala New Public Higher Secondary School Khangabok ki founder SS Gopana Chief Guest of Honor oina saruk yaki. Tournament asigi ngarang ahoboy na sanakiba match ta District Police Thobalga Borders 11 Khangabok ka sanabada District
ꯊꯧꯕꯥꯜꯅ ꯔꯟ 13ꯗ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯈꯤ꯫ Paris Saint-Germainꯒꯤ World Cup winner Lionel Messi amasung Neymar yaudana nomaijing numitki athengbada sanakiba League 1 gi match amada Lens ki makuta pansil ama ahumda maithiba nangkhre PSG na maithikibasi mamang sahi gi March 10 dagi matungda competition pumna makki oina ahanba oiri Lens na match asi mai pakpada matik sai haina Paris Saint-Germain gi coach Christophe Galtier na phongdokhi. Tata Open Maharashtra Tennis Tournament World Cup phanglakhiba masagi chahi 15 da ngairiba India gi Manas Thame ngarang sanakhiba hanba round da America gi Michael Moha gi makhuta maithi hobadagi leihore. Manipur Cricket Association MNCA na sinduna team tarung na saruk yatuna luang pokpa cricket ground da satharak pani suba MNCA Women's One Day Trophy gi champion Thau Thangmaiba na oikhre. Tamil Nadu gi Nagarkoilda chathariba youth junior amasung senior National Weightlifting Championship ta N Nilamna junior gi kg 85 da silver amasung P Ranibla na senior gi kg 85 da bronze phangkhre. All Manipur Football Association na sinduna ngarang dagi artificial turf ground lamlong thongkhong da mari suba S Tombi Singh Ningsing under 14 girls interclub Football Tournament 2022-2023 team taruk na saruk yaduna sanaba hokre. Tottenham Hotspur na Premier League ki makok thongba mari gi manungda amuk halakna bagi thajaba tuda achauba sapu nangduna Aston Villa gi makhutta pansil ani shinoda maithi banangkhre. Amadi Arsenal na Brighton and Hove Albion bu pansil mari ani da maithi ba biduna Premier League ki makokta point 8 mangjil thaba ngamkhre. Losilakpada maroiba paw amohana. Demonetization singnarakpa petition yang khaigani file tawraklabasu Supreme Court na ayaba pikre. Constitution Bench ki judge mangagi manungda amana demonetization gi thawong adu legal ground da yengbada unlawful oiba thawong ni haiki. Numidang athengbada state cabinet ki mifam pangthoktuna issue kaya khanakhre sahi asidagi Manipur senja thumja leitaba state ama oihelasi haina Chief Minister N Birena phongdokhi. Governor, Chief Minister amadi Minister singna imoinugi yaifa paujel pirakle. Home Minister Amit Shah January 3 ta Imphal da lakadauri Olympic Park State Medical College Polo Statue sangagadauri. Kanglon kaina chalairamba sawmill sing thingsinkhre. Congress na additional chief engineer gi mathakta wakat khre. Footpath ta car thogalaga phawba sakiba naha ahum police na fare hairi. Drug thingbada club singi thodang sangi haina Minister S Ranjan na phongdokre. Economic
ꯅꯦꯁꯅꯦꯂꯤꯖꯝꯒꯤ ꯏꯍꯧ ꯁꯥꯒꯠꯃꯤꯟꯅꯕꯗ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯊꯝꯂꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯦꯁꯥꯝꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯃꯥꯄꯟꯒꯤ ꯃꯤꯡꯗ ꯁꯥꯒꯗꯕ ꯊꯝꯕꯥꯜꯅꯨ ꯋꯤꯃꯦꯟꯁ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯛꯁꯀꯤ ꯎꯔꯦꯞ ꯎꯌꯨꯡ ꯇꯝꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯥꯏꯋꯦ 102ꯒꯤ ꯈꯥ ꯅꯥꯎꯔꯦꯝ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯃꯄꯥ ꯗꯁꯕꯤꯟ ꯑꯣꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯀꯣꯚꯤꯗꯀꯤ XXB ꯚꯦꯔꯤꯌꯦꯟꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯀꯦꯁ ꯊꯦꯡꯅꯔꯦ꯫ ꯄꯤꯖꯔꯤꯕ ꯄꯥꯎꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯅꯨꯡꯇꯤꯒꯤ ꯐꯣꯡꯂꯤꯕ ꯄꯥꯎꯆꯦꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯆꯕ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎꯁꯤꯡ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯄꯤꯖꯕ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯤ꯫ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯕꯨ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯟꯅ ꯄꯨꯁꯄꯥꯔꯥꯅꯤ ꯂꯥꯏꯁ꯭ꯔꯣꯝꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ꯫